Clear to te sibaivek ule tunchuma hian SIRD NPR te buat sayin VC te poimo na te lesha tur poimo tak tak te kan ngai thla in kan zir hodona hi VC te tan chaw poimo lawa VC te poimo zia kan sha a chuwang chuanin an na tho dan te thlenga mi puite na kan shat puile kan lo zir chian ve hi kan ti mak mo ani ti kha lo she thar tai la kan program te atira changa atop thlenga mi lo thlir pui turin kan som che uni ti chuan tunchuma hian kan zir ho na tura hian mithiam tak tak te kan soma heng te hi anian ming kan tar lang masa ange pulal mun sangan hamte MCS director SIRD NPR pu khwang than sanga pakhwang te senior core faculty SIRD NPR Dr. HTC Lalwin Chana additional district and session judge Aizol pulal soimoya joint director LAD le pu Toladin Liana Varti associate professor commerce department MZU te ania ti chuan kan bulchan nan pulal mun sanga MCS director SIRD NPR ne na tangin SIRD NPR din chan te kan thlir hong masadon ani o in zavain chibai ule SIRD NPR te kan riat State Institute of Rural Development and Panchayati Raj ti hi central le state sarkar tang rualin adin ni a kumsang ni kum dei to din nin tuna hian hei thil chi sang abik takin thingtlang mi te choi san na tur konga training in zirtirna hi kan na pui berania training mai ba ka po hian research te evaluation ti kan ti ang chi te monitoring na chi rang thok boka kein mani SIRD chunga hian mithiam tak tak doctorate degree master degree chin rual theu mai zirtir tu tak tak kan ya chung te chuan abik takin thingtlang mi te dom kan na tur thok tu te khotlang hruai tu te sarkar na thok te le tlom ngai pol te training abuat sai sak thina ni kan hriat angin ni kum lama tangin sipuin min tibuaya chuwang chuan amuna in ko khom te khwa in cultural training ang chi te kha harsan tam tak oma a thei chinchina kalpui zel ni chungin theilo chin alo tama tuna te po hei tiang din huna kan han ding chole hian physical training kan nei theilowa amaro chu kan ho tu tenen ti hian kong dang chi sang kan han dapa online training kan ti ang chi internet a video conferencing mangte radio le TV program mangten kan kalpui chho mekani SIRD and PR hian in durtlang leitan aizola hian mun pui kan neya chuta chuan ti tu te engmazat le hostel te guest house te training hall changtlung tak nein oma tin hi ba ka hian extension training center kan tia kolasi pa te thingsul khia le lunglei puk puya te oma tin chu ba ka chuan district panchayat resource center ma mit serchip champhai le saiha te anom bokani heng kan facilities te hi changtung theyang bera thuamania midang tan po sarkar na thok te private party te tan po man tangkai theni ti ka kan soitel du bok a tin hei ba ka hian longtlaya hian central lama ministry of panchayati raj ten thok tu turlak minon phalsak to tin ram hi district council lamin min petong oboka amaro chu a building sakna lam tur hi kan la nei chi alowa amaro chu building nei lo maila kum top lama ta chuan thok tu te nom ve thei to tura kan be sei ani voina hei kan program a hian kan faculty member te ba ka pon lama tangin mithiam te Mizoram University atang te tin judicial lampanga tanga court lama kan ho tu te tin LAD lama kan ho tu te thu soi kan ngai thadon ni a angai thatu te zong in tangkai tak hlok pui taka in man kadu sak chau ni ti chuan kan program ruwa man angin kan kal chauze langa atilama ka soitak angkhan mi chatak tak ten tun huna hian minron zirtir dona tin VC te tan chawani lo kan ti to khami pui te pon hei kan shat apoimo ma chuwang chuanin kan program mi lo thlir pui turin kan som non le chawni ti chuan he nwai hian WhatsApp number kan tar langa
hay WhatsApp number a hian program kan man sung hian zo na nei tan zo na a zo char char thei ani le tuna chuan puketi hne na tangin VC te poimo na le handin chan te kan ngai thladona nga ani hi Mizoram VC dan siam thatna member secretary poimo le thatak kha ani atin tuna VC dan siam that le na tura committee dina po member poimo tak ani bok ani helongai thlawang u Village Council din chan le mo phuna ngan han soi ma hian tual chung sarkar hrim khi han soi ta ila alo din chuan hi arei tong reng khop maya isu pian ma fe vedik khun lai de tangkhan Village Council gan ti mai thingtlang tual chung sarkar hi alo ding dei towa India rama po sangkha zuko somre le pani khan Lordri ponan reform ma kalpuya chumi ma chuan thingtlang tual chung sarkar kanan ti mai hi alo towa khopuin rel bol na te hi chu lal le upa ho kha ani maya thingtlang takaro hi chu lalte anjugin rolu tu ngai lawa mi panga than chua ro rel tu punch ho khan rowan rel thina chung chu panchayati ras lo chuana te po chu ania ti chuan Lordri pona reform ron ti kha anua viceroy dang lom te po khan engeng mosiam dang lamin an lo kalpui toa ti chuan sangha zokwa sompokwa khan Government of India Act le sangha zokwa sumthu le panga khan Government of India Act mangin panchayati raj lam hoin mi pui than chu tol chung sarkar kan lo nei chhota sangha zokwa somli le pasria India ram alo indan khan dan pui siam alo ne ta chuta chuan article somlina chuan tual chung sarkar kan hanti municipality le rural local body hi aran pain state mo purna da ania chuta tan chuan article 243 te po anan duan nge nge ani kha ti chuan chung tual chung sarkar te chu dan puya inziak mani sela ataka kalpui le theilo ania chumi siam thanna tan chuan rotna rang rang oma chung te chu balwan ra meta sangka joko somnga le pasari te asok meta committee sangka joko somsari le pariat te GVK Rao committee sangka joko somre le panga te LM Singvi committee sangka joko somre le paruk te Thonggon committee sangka joko somre le pakwa te kha reform siam na ta na poimo tak mai ania amaro chu khang committee ron te kha ani dan turangin kalpui ani leithilo wangin dan puya tel poimo na aron langta ti chuan sanga joko sum ko le pani khan India dan puya tel turin siam aloni ta chu dana chu sanga joko sum ko ale pathum khan mantran aloni ta ni heta hian subject somni le pakua a 11 schedule a da in tual chung sarkar ne na thunei na pe kania ti chuan chu dana chu kanan manga amaro chu schedule area mi te awan kim lo wangin sanga juko sum ko le paruk khan schedule area mi te tan po man thei turin siam danglam alo ni vele ta ani Mizoram bi ka ro hi chu adana khan aran pa 6 schedule noi en kol kan ni wangin min huam lowa amaro chu 6 schedule noi a sanga juko sum nga le pathum khan Lusai Hill District Village Council Act kan lo nei to wangin he dan hi tun thing kan lamang ta zela sanga joko sum sari le pania yuti kan ni du te sanga joko sum re le paruka state kan ni tu apo le tun thing poin he dan hi adaptation of law mangin kan lamang ta zel ani Tikan puketi ne na tangin India rama VC te panchayati raj kanti te po alawdin chawdan kan ngai thata a engwangin nge Mizoram a hian VC hi din kher atul na le apoimo na ti kha in clear hole te ang o Village Council din rim hi apoimo na chu he dan hian mania ro in rel na khotin de na apea chuta chuan limited power siamin chumi huang chunga chuan thunei na poimo tak mai apea tin Village Council rim mai hi mi puin sarkar atelve nia in rian na nar poimo tak mai ani wangin din hi apoimo maya tin khotlang ina maso na kan du ne chuan Village Council te an poimo ema
chu wang chuan village council de din chan hi mason na tho na tur ta na poimo ani wang ania tin thu nei na semzai na man ro poimo tak mai ani central sarkar te state sarkar te thu nei na rang kan nei a chung chu tua chung sarkar tel lo chuan a tluan ting thei lo ani tua chung sarkar a thu nei na tam tak kan pek hi til poimo tak mai ani tin tua chung sarkar te chu dan mangin danina hum hal thlat manga siam ngei tur ania chu adin chan po ani central le state sarkar chok tu poimo tak mai ania central le mo state ten moina hetilai tua chung ro rel na aron mu kim vek thelo kha tua chung sarkar kan nei village council kan nei ian aron mu fia ramma sona ta na poimo le tha nia angai te aron tar langa aron siam thatrin ani tin lang tlang le olsam taka ro rel na mi puin den na ngat tu ani wangin he village council kan nei hi apoi mo me mani adin chan po ani he panchayati raj te po kan lo milshat ma chutiang bokin mizoram ma po vc te an poimo mani ti kan ngai thla kan clear hawani chumia chuan state dang te nen hian engi an thu nei na le an mo phurna te hi an lo na ti lai kha in clear hawle te ang kan dan man lai mek village council act sangka zuko sumnga le pathum le akai noina mizoram village council te ne na thu nei na apek dang rang han soita ila kan soitang khan adin tira village council te hi mason na thok tura din an nei lutuk lowa police administration an ti mai khochunga ro rel na keng ko a thu boy te naw rel theya man thei tura duan ania chumi thopna tan chuan administration of justice rule sangkha zugo sunga le pathum po pek an ni nge ani heta hian village ko din theina te trial nei dan turte tin thu redu ko dan turte hele chil rang aron ziaka ko din khai de chodan te po aron tar lang ani tin na dot le a chuan mizoram forest act sangka zugo sumnga le panga angin vc te chu mo purna poimo tak mai ram forest chungchanga apea national afforestation program nuaya vfdc an project of na chuan din turin mo phurna le thu nei na a pe ni heta hian kan soi fo ta kan khan khuwa in village forest pathum ania chunga chuan vc te mo phurna na satak a pe ani a dot le a chuan the mizoram prevention and control of village fire rules sang ni le pakhat mangin village council ten an ram chung tikang lo tura malakhi an mo phurna ania meilam sialte ram tikang tu choi tir theina te an thu nei na le mo phurna poimo tak mai ani kha an mo phurna te kha amal malan soi ja chu chak view na kan hun na dei don lo wangin kan soi zor zui menga the mizoram land revenue act sangni le som pathuma hian tun ma houseside act te zooming regulation kan nei te thiatin vc te mo phurna le ti turte in mun loram pek chungchang ate loram en nei chungchang ate thu nei na rang aron peta heta hian vc te ti tur poimo tak mai aron dar langa house plan lo sia mangchi te in munan pedoni point an mani bial tu district office amo directorate amo phalna lak ma sakanga iziate tin ram the ani don puwa permit lak ngai dan te chu teng chu aron tar lang ta tin the Mizoram Environmental Control and Taxation Act sang ni le som pali mangin ran khuat khir chungchang aron tar langa ran khuak khir dan turte tin ran tla man thei dan turte acho pek chungchang te tin lilam chungchang thlengin vc te thu nei na le mo purna he dan hian a pe a tin village water and sanitation committee din chungchang hi village council act ka khan sanitation chungchang atarlan mei ba ka sbm nuaya din turin tuna hian sarkarin atia chutiang chuan khochung then fiang limte bol lo le khatiang omlo tura en kolte tin tuina hum halte le en kol chungchang te vc te mo phurn le thuneina
tam tak ape ani heng dan te hi ti lo tin ani theina tan VC dan nuai hian an mi pui a khuwa cheng zong zong ne na tlang ko theina thu nei na VC te ape a tin van tlang khom gram sabha kanan ti mai ko theina te tin social audit ko theina te tin chumi mai ba ka khotlang ina sumle pai a momo chungchanga po property tax le fees dangte khon theina thu nei na ape a amaro chu property tax rate takero chu sarkarin tun thlengin azat tur labi thialei theilowa reilo te a heding te poi man thei mai turin sarkarin aron pek arin heng ba ka hian chiat rup na disaster management chungchanga te VC te mo purna na sa takin apea he dan mang hian tuna po khotina task force di indinin trangkai taka function me kania tin chumi mai ba ka chuan hrileng rang lagate abik takin vokle hridang leng lagate him theina tan VC te mo purna le ti turte pe kania tin khotlang ma sona turata na thil poi mo rang sarkar andorte fandilte a VC te mo purna turin Village Council Act hian thuneina apea tin sarkar lo puibom te ana thok tu te lo puibom te kha VC te mo purna ania tin VC te mo purna poi mo tak chu PDS Public Distribution System kan riat theijong in retailer bu faisem chungchang ate ania ta hian village level vigilance committee tu rania NFSA ate po adana kharong king tel nga la chuta chuan retailer buk te thlingem an hun dikem ti te VC te mo phurna nasatak ape ani tin VC te na kan ti tur poi mo tak chu kan khotlang atranga chuak thobo khoper handin indin mayang chi te heng ven him te hi VC te mo purna nia sarkar na phalna ape ani lo chuan ban ram chunga khodin ngot te kharem lowa lom ran ngot te kharem lo ani chuting chu VC ten thar le taila tin GPDP kan han ti mai village development plan siam ko ate hetianga te VC ten na sa takin mo kan phura chuta chuan NREGS kan khoibera te po NREGS plan te chu VDP GPDP huang chunga lut turani je te kha thar leila chung chu VC te ti turle mo purna atlang pui kan soini sa sila chip chiar zogin kan YouTube channel ate enturoma hi inlo endonia letuna chuan purin chana village court chungchang soiturin kan som vele anga ani hi Mizoram Judicial Service inziak tlingani a tin a PhD nei na po hi Mizoram Judicial Administration ani a dan lama chuan ani hi kan swan vor le miril takmai ani a tuna thusoi longai thlawang village court thi tun kum sang ni le som ni le pakhata apoi mo reng maya mara chu kan han thlir hian kan mang tangkai tok lo dewem o ti te ngai tu na chu wang chuan uluk dewin kan han soi do na ni kum sang khat zariat som kwa kumpinu sarkarin India ron opa Mizoram tiamin te chuan kum sang khat zakwa le som nga kumpinu sarkar la katang India azale na te chuan kum sang khat zakwa som nga le panni Mizo District Council kanti chuti Layalusai Hills District Council chu lo pianga te chuan kum sang khat zakwa som nga le palia the Samlusai Hills District Acquisition of Chief Rights kan han neya chumi mang chuan kan lal te thu nei na le ro rel dana khati to paloni chu mi ma kum sang khat zakwa som nga le pali malam zong chuan Mizo lal te khan tlang changin ro rel na in rel bol na thu ate code ro rel na le dan mang ro rel na po lalten thuan nei thin kha ani ti chuan district council kanan lu nu kum sang kha ko somnga le pali alal ban alo ni nu khan dan kan han nei chozela khati hun laya kan district council de khan dan thatak tak mai min han siam sak tuna village court kan ti village council tin te hi village court anginan thunga la court thune na an nei ngal kanti na dan bera hi kumsang ka zakwa samnga le pathuma atoi zonga soin administration of justice rules sang ka zakwa samnga le pathum kanti chumi manga din le rel bol chu alo ni ta ani kumpinu ina India oplaya ta to le
India indan nu atang hian India mar chaka ke ni tlang ni tribal ho te hi namnun le zeizia dang lam tak mai nei kan ni a thu boi hla boi kan nei dan le kalphung te po India rama kan chen pui nam dang te anglo de uhlekin dang lam na kan han nei na sa em mai a thu boi hla boi lian pui nia kan han hriat police te na FIR ten lo don sona case lian pui tur te po zan ni kathil thua in ngai dam mai a thu boi ti top du mi te kan lo ni a chu wang chuan India ram hun danga mi te na an nei ve lo 6 schedule hnuai India dan pui hnuaia schedule paruk na hnuaia district council kan nei khami enga tangkhan village court hidin alo ni tareng ani village court hian thunei na pahni anei an ti a chung chu mi puite hian kan la shelo mai the ni village court thunei na pahni chu engtenge civil thu boy kan han in ti mai in mun lo ram buai te poisa in puk te lei in choi tir na poisa in thin na lam thu ang reng hi civil thu buai kan han ti bi kan ni a chunga chuan maktak men kan village court te thunei na hi poisa lut zong hi anga tampo thunei na an nei tlat me ni achunga court zo kan ti civil judge court te senior civil judge kan han ti te hi chuan thu boya rel thei chin to kan nei vek maya antinan civil judge court chuan tu na chuan cheng noi nga chin hnuai lam chau thu boya rel thei anga achung lam zong chu senior civil judge court ina arel tur te alo ni anga amaro chu village court bi khi chuan cheng noi tam tak bituk om hau lavin civil thu boya chuan ro arel thei ani chu asap tongin pecuniary jurisdiction kan ti a poisa chung thua thunei aro rel na thunei na huam chung bi kate tin territorial jurisdiction kan han tia abial huam chunga chuan kha a village court huam chung village council huam chunga thu boi ir chuaka kha arel tura thunei na ani anga tin thu boi arel le thei da na kong dang subject matter jurisdiction kan tia ta chuan mizo tribal le mizo namdan anga thu boi rel thei mizo le mizo in kara te kha village court hian ro rel thei bok ani chu civil thu boya ro rel thei na ani a tin criminal thu boi kan ti Indian penal code anga hrem thei na dan te le dan danga hrem thei na hian village court te hian thunei na an nei boka amero chu lungin tan ngei ngai angchi thu boi hi chu rel thei lova poisa thu boi te naw poisa choi tir mai achin fel thei angchi chau hi village court hian thu boi arel thei ani abeng war tha khup meya hei vc court chung changa hian inhnial tam takhi oma voin thlenga inhnial na oma chu vc court do rel na hi ala pomtla kem ala nungem ti hi ani a purin chana hian kan zo na hi minan chan sakse Mizoram judiciary te kan han da san nu le Mizoram civil court sak sang ni le panga te kan han nei nu khan tun ma district council court kan ti te subordinate district council court kan ti te ato palo ngai ta si a amaro chu niam bera 6 schedule nuaya court kan nei village court thi nala thoka village court ro rel na lung oilo te hian khoya nge lung oilo thu appeal lemo revision an kalang ti hi jo na lo om mai o me ti chuan Mizoram family code rules kan han neya so the rules somthum le palina ang chuan civil thu boi bi ka village court ro rel na lung oilo te khan abial huam chunga district ka civil judge court ta khan lung oilo thu hini village court ina ro rel atanga chiara ni somruk chungin atlen ngei turani a chu appeal thelu theina ani a criminal thu boya ve thung chuan khami village court omna biala district ka judicial magistrate first class kanti emo chief judicial magistrate kanti court khan criminal thu boilung arel dana lung oilo ten appeal an thelut vele thei bok ani chu hriaila poimo ome letuna chuan atopna tan purin chanan vc court an kalpui dan tur le rawan rel dan tur hian soile se achange village court kanti hian ro rel dan phung tur bi cha fel tak mai kan sa khajako somnga le pathum dan le court manual kan ya te khan anei a chuta chuan village council secretary vice secretary kanti hi village court a pozia kachin che a engkim atul angzia kaloti fel tu tur ani a village council president kanti hi
village court a presiding officer ani bok ani ti chuan village court ro rel dan phung tura chuan ro rel tura tling kuaram ngai zat a oma chung te po chu hria ila tin kha village court in a ro rel na a khan simple majority kan ti mi panga thu sela pathum ngai dan ang khan village court hian ro a rel tur ani a simple majority mang in chung te po chu chin chia bok ila tin village court ro rel na zong ni tina an ro rel dan phung hi sia ka chin chia vek chu angai lo ti ani na chung hian abi kin thu hretu te thu soi te le village court thutluk na te hi chu zia ka fel taka da a copy po midang in khinga te thu boi ne te pek tur alo ni anga chung na te chu village court secretary hian a boi pui tur ani anga tin village court a hianin thu hretu te hi ko ve ngai chang om do na amero chu court kalphung hrim hian poisa ba ani emo thildanga po ni sela thu boi pulu tuin thu boi an puluta amikin tur bera khan thu boya an pu na ka apom chuan thu hretu te thu zot fial lem lo pon thu boi kha chin fel mai thei ani a chu hrebok ila tin village court hian ro arel anga aro rel na kha ataka chantir na execution kha amo ani bokani court anga kan han thu thian kan hria tur thil poimo deuh mai pathuma oma khwa rel dingna chanvo in nga na pakhan na chuan ale lam te thu ngai thlovin le lam thu soi chau mang hian mi thu boi hi arel thei mi alovani amai ro chu civil thu boi bi ka ero chuan ale lam akhing tu thu boi pulu tu ni lo ami khina te lam hian eng ma hun bituk chungan ron soi du lo te an ron in lan du mi lo te hi chuan civil thu boi bi ka hi chuan court in ex parte proceeding an ti a apulu tu thu boi thelu le atu hretu tele thu chian evidence mang chau po in thutluk na judgment a hi ko thian a siam mai theya criminal thu boya ve thunga ro chona thei ho lovani engpo ni sela chung hun a lo thlen po chuan a mikhina te kha court ni turte hun rem chang tha adan tong kama opportunity of being heard kan ti soive tura hun rem chang hriatira hriat nge ro kha chuti tura ni thongani tina dot le chuan mani chungchang thu emo mani chung le kwa temo chung khat emo sumpai hlok na kan lo nei ve na tur ang chi thil thu boi reng hi tu ma hianin kan rel thei lovani tina dot le chuan hi supreme court ina tel tharani a chuta chuanin kan thu boi re lakha kan thu pek siam emo thutluk na siam judgment siam re kha achan le wang tarlan tel turani he thu boi a hian king tu in a ron khin na hi fin fiania tu hretu chumi khami chona soya ziakin poisa in puk thu te an lo tar lang bok a hi kan fin fi a chu wang chuanin poisa ba a in pu na hi dik ngeya ni chumi khami chungin poisa ba hi in rul turani ti in a chan le wang fel taka kha ko thutlung na hian zia lan tar lan vek turani chumi tin in a dik na chan vo kan nei ani a court thu to photchon village court mo district court mo supreme court thleng po in chu kan chang von poimo tak ani khovel athu boi hla boi rel dan phunga hian tu na hian bu kan let le me ka chu kan nam nun le chin dan phung anga ol sam man tlom takaro in rel na traditional mode of adjudication sap tonga anti ang khan khovel hi let le hi atum me ka india te chen pon chu ang chon lo kadalat mangten in chalrem te man tlom zok rang zo ka thu boi hla boi chin fel chung chot lo zok boxi a chung atan chon village court te hi an tangkai hle dona a kho chung mi aveng chung mi te na a din mun te an mi jale ni phung shavek tu ani awangin thu boi chalrem na konga po kan village court te hian na satakin na an thok theyang ti hi hria ila tin kan hria dangin india ram court ro rel na hian thu boi chin fel lo tam tak mai supreme court ania mo khoi ko ta po hian om treu maya chung te po chu hregin village court hian ol sam le rang tak in khinga te in chalrem zong te an lungthluk zong ve te ang mang po a
ro lo rel zung hi kan ti tur pakhat ani a ting kan hriat le tur pakhat chu village court in a ro kan relamo khotlang le khochunga in kai hruaina emo kan lo siam ve du chang om ani po in dan siam tu ra thune na pek kan ni hau lovani ti kha rengila India ramin dan tam tak India Constitution te Indian Penal Code te Criminal Procedure Code te dan ming rim po sen lo khopatam India hian kan neya Mizoram te po dan te sep tam tak kan la nei ni chutiang chu constitutional law te statutory law parliament le legislative assembly na dan siam ka statutory law kan tia khatiang kal zong reng in kai hruaina te khotlang in real bol na tura kha kan lo siam le zam ve kha rem hau lovani chuang bok chon village court anga kan ro rel na apo in sial zaute in zir zaute tru le anga india ma kan dan sang nei hote kal in village court hian ro arel thei hau lovani entir na pakhat chau kan soenga poisa in puk thu boya poisa in puk thu boya pung om tura lo ni po in Reserve Bank of India ina apung tura abituk ang klap entina kum khata za som pathum te som pani te emo ai sang khan mi poisa in puk thu boy le leiba thu boya khan pung sang takha kan lo hriat pui theilova khang khan ro kan rel theilova ni ti kha hria ila atho ome se tu tam takom ma sela idu tok photang kalome lekha ti khan kan ngai thlata nuala VC te poimo na chungchang te mi puite poni hlok pui kan ringa ni tin zo na tam takin nei po ti po kan sha a atir lama kan tarlan tak ang khan WhatsApp number kan tarlana hian zona in zona nei ang angkha leng vikani ti kha lo shita ula zona lo zo zel ula an lo chang ngal mai lo che uni po in an lo chang nge don che uni ti kha mi lo sha chakta ula acha ome ti chuan kan topic danga kan kai lenga tuna chuan 15th Finance Commission grant chungchang kan ngai thadona soi turin puchoya kan som dona ani hi LADA hunri taklo thokto tin tuna hian joint director ani a DDO wani nge ani tinani hi henglama kan mithiam nei kan chuan mani a anena changin I thupoimo tak kan ngai thadona ni Finance Commission grant thi kan refowa omje toiten kan soyanga India dan pui article 280 hian Finance Commission din dan tur chungchang hi soilanga chuta chuan state le central sarkar inkara sum indailo na angte phuru ka rodna te siama central sarkara khatianga rodnan siamte state sarkar te pui an ngai na angzon zela pui na turatan din an nia kumnga dan zela hun an neya tuna kan hun man mek hi 15 Finance Commission hun ania 15 Finance Commission hian March ni somni le panga sangni le som pakwa khan Mizoram anron toa an chairman Puan K Singh Howin anron kala chuta chuan LAD le SIRD IO te point kan lo mua Mizoram Village Council te mamo kan lo thlena ronna te po an siama tuna hian a hlotlin na kan mu chome kania kum sangni somni le pakhat chung khan interim report thelu chu central sarkarin pom saka Mizoram chanpual chu crore somko le pathum chengwai bel su che somko le pathum ania a poisa hi mu kimvek ani to a poisa hi Finance Commission masalama kan man anglo de ulek khan procedure non thak na sa chumi tan chuan ama sapera gram panchayat development plan kan lo siam to sa kha en non an ngaya village council te BNBL2 DLAO te LAO ten gram panchayat development plan revision kha an nei puya tin ap dilama tangin project director tele BDO te ponin ani nam noi veka ten chuan gram panchayat development plan a khami 15 Finance Commission an sumdon tura te kha ro manna an han siama chuti chungin a concern department LAD le finance department te chuan Mizoram VC zong zare le somthum pali te khotinan chanpol tura kha ro manna kan lo siama sum ro manna siam dana hi an population le an area khang khate khong mangin khami an chanpol tur kha siam ania gram panchayat development plan chu revision kan han neya central sarkar MT nain an update an upload vek to VC te ne na sum pek le
an man chuan na te chui theina turatan state sarkar atangin concerned department LAD in DLAO te le LAO te kaltlanga VC te na sum apek chho chungchang a khan public financial management system antia PFMS kaltlanga kha sum kha roman vekangaya tin VC ten bank account bikin kha 15 finance commission bi ka tan man tura kha an hong thar veka chu public financial management system kaltlangin sum cheve lakha chui thei vek turin dania PFMS registration te kan han boy puya zawain VC zaret le somthum pali hian PFMS registration anti felvek to payment kha tunma check te angchia poisa ro chho kha om to don lowa VC zong in digital signature certificate an nei vek angaya chumi titur chuan KCS hoten tho ho na kan han siama anin ma chak takin han la tuna hian kan zo fel deuh vek to Longklai district Khothen khat abik takin CADC area mi corporate pakwa velemo lati fello an oma chuti ti lawa chuan zo thokhat to khang khua te khan village council president le secretary emote kha pani in digital signature khan ne ngaya maker le checker an omangaya maker secretary te mon han changa chuan checker khan VCP te mon han changa chuan district level la DLAO te khan digital signature an han nei ve le a tin directorate director IO in joint director in kha digital signature kha aneya chu digital signature chu egram sura cha thunjom ani le vekani engkim mai kha khami VC te GPDP upload chungchang te public financial management system chungchang te tin digital signature chungchang te po kha egram sura portal avek khan ain thunjom ani payment chungchang po khan kha egram sura kaltlang khan bank avakal kher ngai loin portal khan payment kha initiate vek thaya bank atangin heta ngani an pek chhona tura te vendor te na khan pek chhwa tura ni a tin chon ma chaktakin kan la tuna hian a poisa don kim vek to ania soi to angin kumsang ni somni le pakhat chung khan vai bel se somko le pathum hu ania ama sa 50% ron kala vai bel se somli parulen anwai somnga chu VC account a thun kem vek to ania a second installment ro hi chu financial year tomni tak ni somthum pakhat march khan anon sanction a ministry of finance atangin hei hi state sarkara sanction ti fel ania reilo teya VC account a hian thun ani dona tuna hian khami a first installment chinang kha chu DLAO te kaltlangin VC account a kala tun financial year thartang hi chuan state treasury atangin direct in village council a kalangai to dona ni chumi ti tur chuan LAD le state finance department te kan tho ho that awangin ma kan han lameka aizol south treasury so state treasury angin a function dona aizol south treasury chuan Mizoram village council zong tenena an account a hian a thunangai dona chumi ti tur chuan an system man lai compact software kha ti thatangai ta IFMIS antia integrated financial management information system IFMIS akha system bakhan manangai dona chu anti fel thokat to trial run te po an neya he system hi man theyan pe fel vele 15 finance commission ni kumami second installment run kar lai po chu huwa zong village council zong VC te account na thun ani le dona ni tin payment chungchanga po hian kan nauten district zong kan in da vek to kan district project manager ten an boi pui dona tuna hian DLAO ten pilot basis in an calculate an mek to digital payment po hi engemaw zat an pe to when ni thlang kan report thei china chuan digital payment hi khosom ni le pakhatin an initiate to ti chuan FFC chungchang kan ngai thajelanga FFC noya VC te na tho dan hi kan shiatlana kan ngai thak chian hi apoimo emema puchoi in som le te ang in kan na tho tu reng hi geotagging ti vek angaya he 15 finance commission bi ka hian egram chora sina ken tela chu M action soft tinia VC te hian SIRD and PR po M action soft chungchang hi training te pon kalpui to nin kan thria tin ke mani pon ha software man dan kha kan injir tira
mobile phone zong alak the ni lawa Android phone thave pa ngai chuta IMEI kha phone number kha itimate yang register ngai ni igram sora cha khan kha phone lo kha chon upload thengo tani lawa kha phone mang ngai khan na tho tan na tur muna khan thlan wala ka ngai ani before anti kan ti maya chuan na tho lai mek ongoing la le ngai tin na tho zo to nu po la ka ngai ni khang thala ka kha igram sora cha khan upload be ka ngai achievement ti lan nan ani thakop mai do na thala ka kha limit om chuang lawa mobile phone a khan hey location kan ti khan onanga location han on lo kha chuan satellite nen khan in zom thei don lawa tin signal om kher ngai chuang lawa thlan lak lai khan signal om lo po khan satellite nen in zom be ka wang khan a location a kha longitude le latitude kha chiang takin thala ka khan thala properties khan keng tel vek dona online na anti thei huna mun rem changa ni kherpong ngai chong lo kha phone an lak to kha chona nuwa upload mai tur khani a thil har sa eng ma om lo WhatsApp thalak upload thim kha chon thim lo tur om lo ani hu phur enin en lowila thil har sa eng ma om lo digital payment po lo thal tuk digital signature mangin bank ka vakala check wa ti hol vel ngai lo khan hilaya laptop emo computer desktop computer atang khan an mani khuwa bik ina login credential than pa bi kan le tang khan access an nei thei veka chu ta tang chon bank ka po vakal ngai lovin an account a kha online payment an ti mai theya amaro chon pe chona tur kha iram sora cha khan vendor registration khan ti ve ngai ni lo fa lo ni pon tin dor kai an va dor te na po khan ti ngai thil tharani anom khop maya thok tu te tan po hian interesting kan tia he VC te po DLO ten district headquarters summit te an han ti pui tan loma thiam lo po hian om lo ani no man tia hetai an thut muna train ma in luma tangin mo po khan thil ti thei tam tak kha om ta zo ka tin accounting chung changa po khan a fel em don ani ti kha riat thia tuna hian sarkar lai pui hian audit online chung chang hi nge an kalpui tur hi thil tharani chu Mizoram po hian kan la practice cha lawin kan shia chumte chu engtin nge Mizoram hian kalpui ani don engtia ti tur nge ti lai kha puchoi hian an seile che change audit online hi tuna hian Mizoram Village Council zale somruk le parokhi audit online turin kan han thlang china chung te chu an VC te po thriat an nivek to atop hi chuan VC zong ron ti hun te po hi alo manga audit online boipui tur hian kan deputy director account kan ron nge a tin director local fund accounts te NIC lampang te nena tang rolin ti tur ani a chung tur te po chuan village council zong te lo in ringa lo in ma khwa lok turin kan in soma heng hian transparency kan han soi langtlanga mi puite tual chung ro rel la kalpui dan te sumpek chuana chung changa po engkim mei langtlang ape tu lamponan an mu vek thei tiang tur khan akal don ania 15 Finance Commission atanga VC te summu hi VC te hian an du danin an mang them nge ni a ro manna hi omsa VC ten tule than ti na hian an du danin an mang them ti la hi mi puite zo na lian takani a chuwang chan hi puchoi hian minhan chan sakle se thange kha vai be sa somko pathum kha tight grant le untight grant thena nia tight grant chu water supply le sanitation kai noya man turania untight grant ro chu akhua mi te mamo angzelin gram sabha manga me puite ngai dan la chungin village council te na ro man an siam kha ania chuta chuan azave 46.5 crore kha untight grant om ta ti na nia chuan achan vele lam 46.5 crore kha tight grant ania kumin sangni somni pakhat le somni le pani chung hian 15 Finance Commission na recommendation asiam ang chuan Mizoram ina kan mu tur chu vai bel se somruk le pakuania tight grant hian anon ti sang ta deuh leka 60% ani dona chu vai bel se somni pakhat point somni ania chuan an tight grant hian vai bel se somni paksari le point somruk ania anti grant hi azave a first installment vai bel se som pathum point somriat hi Ministry of Finance in anon release to anon release na lekha hian tlema anon release ma na chan an soilana chu
covid rileng awangin thingtlang lama te har sanna na sa chuwang chuan tangkai manani theinan release mani e ti kha soya oma amaro chu Ministry of Finance Twitter account a khan covid rileng awangin covid kai noi tan man theiani ang ti te po khan tongkama han soi kha chu oma amaro chu ziaka sanctioning letter a kha chuan ahun ma release ani na chan chu hemi covid rileng awang ani e ti nia engpo ni se ahman na tur an ron ro mana chuan khami 29 subject kai noya khan ania chumi tan chuan VC zong te chanpol turakha tuna hian finance department te ne enroll in led ten kan lo ti felvek to a sanction proposal kaltir me kania ron sanction thoi tur angai langin tuna kumlui poisan man mek la hian ron sanction tura po ngai tai langin sanction ani vele aizol south treasury kaltlangin VC zong account kan ron thun mai dona tuna kan han in ro man na zong kha ti felvek to ni wangin thil har sa to lawanga tuna sum an account na sa te hi an man zo rual chon ron thleng mai tur angai tai langin an kuta sum sa thata ka lo mang tur ro chon kan in cha non le ni selangin VC te po chuingamin mi pui te po an nu oina khopin na thatak thok turin kan in somin kan in nge na ni e kalome Leti khan kan program more lam kan bok don chana ta hnuaya WhatsApp number kan tarlana hian zo na nei tan chuan azo zel theini letuna chuan kan thu pui to ber sum le pai man chungchang kan soi hole dona sum le pai man chungchang a hian VC 10 khotlang ma sona konga hian engtin nge sum le pa hi ren sem takin engtin nge man theng ti hi Dr. Lelding Danavar te the associate professor commerce department MZU in Miron Shilin Miron Zetir le dona tinani hi SRD and PR hian core faculty lo ni to thin ani a tin theory le practice ta ma phei chuan miril takani a hne na tang hian in ngai thlale teng sum le pai man ren chem hi mizo te hian kan zir atul lein ka rechina helam panga hian atnam angin kan lano pang le hian ka rechin VC te po hi kan khotlang hroi tu te kan nu le pa te ania amaro chu sum le pai an mani kuta om te hi zai tak le tangkai le mumal le omzen nei taka von le en ko la hi anni po hian an zir atul ve fo hian ka rechina heti zong hen ngai to tai la engting nge poisa zai tak tangkai tak thataka an en kol theyang pakhatna chuan ril ruput mang apoi mo in ka ria tian kan in zil fo thina kan in fui fo thina mi poisa kan kolani hian chuan khotlang poisa kan kolani chuan sarkar poisa kan vongani chuan mani poisa ang takin fim khur takin ivongang umiang tin kan in fui thina fui na thatak ania hi amaro chu ai chon ke kan du tho deva achan chu mi hring kan mi zian ang lova poisa kan en kol le poisa kan kuta oma kan chet lak dan ain ang thin lova then khat chuanin tlema polo deuh hlek tlema olsam deuh hlek a poisa man kut han chet tir mei kan lo nei fo thina then khat chuanin kan lo ui kom lo ma pal thin boka khatiang zia te kan ni wangin mani poisa anga sum vona hi ke a thalo devashiat na kan ni chu aya thazo ka chu tu poisa nge ni ti kha chiang ila ti chuanin kan poisa kan en ko la hi mumal zok le zai zok le fim khur zokin kan mang thei nge in karing ani khotlang poisa ni a khotlang ta ani a ram ma so na tur veng ma so na turata na poisa ka kol ho ani tlata wangin chutiang ril rupu chuan sum ka vona sum ke en ko la kha atul ani apani na chuan sum von ani sum von kan ti chuan poisa ron lut veilam panga kan ziak luta poisa chuak dinglam panga tangin kan ziak chuak thin chumi kan ziana bu chu sum bu kan ti cash book kha ania kan VC te hian chuan kan thre chiang viau in ka ring amaro chu ti hian han ngai tu taila nupui ka nei ma chuan ka korte ka ke korte ka ke korbul te ka moza te tin
ka romol te pon yang chu khang ho te zong zong a kha ka almera hian ka vom khom luta a fai a bal te kha om khom deuh vek maya maro chu minon zo thut ta se kuring zan ngei nei ti minon zo ta se a boi thlangot in karing ka almera kan honga nga he lai a pakhatalo ma he lai kila pakhatalo om le he lai nu e pakhatalo om le a then kha chu ke kor phe na te lo biru a boi thak zo vek ani moza fai za ngei nei ti minon zo thut ta se boi thlu tu ka te boxia a om na mun hai chopangai na sa chu wang chen en tinge ka tiang nupui kan nei ta a kan nupui ten kan thom no minan en kol pui ta a ke kor bom minan siam saka kor bom minan siam saka ton zau dana tur bom alo om than pa a moza kan dana tur bom alo om than pa le zelta a ti khan chuanin en tik lai me poin romol engzan nge kan nei romol fai engzan nge kan nei ke kor fai engzan nge kan nei kor fai engzan nge kan nei ti kha ka en zung thei to me don ani cashbook a chuan engkim mai vom lu ania da khom ania video nen teng poisa ka dong chumi khami tang chuanin I poisa ka dong kan ti te kan ziak khatlar tuara tin a chona lampanga po step siam nan tan nala siam nan tan niza in lona chuti khati ti te a in tlar thatuara khami zong zonga kha a in dot le mumal takarem po ani ran palo ani ahuna khan kan ziak chuak mai ani amaro chu sum kan vondan chu ani lai chuan entinge ma kan son thetang nichina thomno bom te kan siam ang tho khan ni zain lo na bom han siamila kan khash book pialama khan tin step siam na bom han siamila nala han siam na tur bom kha athan pa han siamila lekha bute te khang ho tan khan han nei ta vekila heta kan cash book liana kan sumbu liana khan nala siam na tur cheng sang khat ka pe chuak chumini chuan kan ti rol khan nala bu te ledger kan tia commerce strong kam chuan khami buwa khan nala siam na turata na hemini hian poisa pek chuan ni ti kha han chin chia zel taila chuminia cheng chuti zat chuminia cheng chuti zat khateng khanin aboma te khan han khung ta zau zawila entik lai mei po khan ingzat nge nala simnan tan kan man chia le han ti khan ale khabu kha kan la kan keonga kan mu mei don ani natlang ei le ina tan cheng chuti za chu kalo seng to thina atam ma de lo mo ti te po kha khang le khabu te tang khan ol sam takin kan mu mai to dona chu wang chung khami ip te khami bom te kan tia kha nei tai lang kan sum vona khan omzia ma son na thar om the ni khami kan zuk en mai khan heta hian chon in ren deuh le ka ngai ni hi ta hian chon sum kan lo pok ma thina tun tung chu heta hian chon iti tlem deuh teang chu zai ta khan poisa man dan tur kha khang ho le khabu te chang khan kanin in non theya ke mani le ke mani kha kanin muchiang thei ani apathum na chuan sum en kol ka soi le duwa sum von ka soi towa tuna sum en kol da ran thet ka du ni a chan chu heti zong hen soi tai la sum von chu lu chuak om na tur mun khami kha ani deuh ber meya fa te po ting zong hen soi tai la fa te vong tur ni tai lang ka fa pan ting nge len chua ka fa pan ting nge lo len alo hole ka fa pa khoya nge mut tia kha fa en kol ni lovin fa von a lo ngai tai la ma se fa te chung ting nge ken kolang choi zat nge ai tlem riu mai tun lai chu amut lem riu mai amut tamangai ani zinga tho ma ngai ni khatia fa te mumal taka kan zuk en khan fa te kan en kol kan ti thina chu tiang chia chuan sum po hi von satlia pialama hian sum en kol om vele ta entinge kan en kolang sum hi engzat nge ka kol chi anga engzat hi nge bank a ka vonang ti te kha he sum en kola hian chuan atel chho chun zong ta ni a chan chu poisa hi a hlulu tuka tho chua hlutna nei ani miwa wangin mumal taka kan von angaya kan en kol angaya hey poisa kol nguk te hi antialom commerce hian chuan a thalo a chan chu put ru om du antia put ru kan ti khan kan poisa kha
nge neng aral ret tina ani satlia ringot lova cheng noi za kalau kol ta kha cheng noi za ka poisa fine kol reng taila a hek ret don ka tina ni lova amar su kha noi za khan ka momo tak chin noi kha da chin chau kha kolila abak dang zonga kha bank account avada tailang interest apung kha poisa bank ka da that khan alo thar don ani khatian va da that khan poisa om mai tur khan thar chu alo nei ve ta kha va thar chu kha ramtan khotlang tan khan atangkai le ta zel boxia chuwang chuan engza thinge a poisa fine ka kol chi anga engchen hinge bank ka emo security sa emo chalan chu tingang chi chu poisa ka wada thatan ti hian ti taila poisa tun thla chunga ka man za ta hi en taila ka poisa man chona lampang ka kanen ta tun thla chungin cheng sang thum ka mangtlat mai cheng sang thum chu ni som thumin kan semta cheng za tina angani chu om zeta ka chon ni tinin cheng za ka kol hi atok chia tina ani chu cheng za chu ai tlem tuklo ai tamlu tuklo ka kol khan ka him reng dona sarkar tanga poisa ron lu bel khan cheng za ai tam ka kol ani chon e khai cheng za chin hi ka kol a him to ke le ka ta na thato ke ti ka kheta wangin cheng za emo za som ni pialam pangjong ka chu bank ka mo handa thataila kanan mang chho ngoi teu cheng som ria chok ka kol to maya chuwang chuan bank ka poisa ka da that ka kavala chuak le teng ka tianga cheng za a khan khamil level a khan ka kir liang chumi a chu sum en kol dan sum le bank khan ti chalai kol dan kha anita a that na chan em a chu poisa kan man kanin ren chem pialama khan kan poisa ve khan thar anianga ramtan namtan khotlang tan khan atangkai chun zom don ani chung pathum mang chuanin kan sum le pai kan man kan ren chem dan tur kan soya khoi lai tak nge kan man tur khoi lai tak nge tul thi in ti te kha kan sum von na tang kan hrianga kan sum kol na tang khan kan sum kol da na tang khan poisa kan momo zat kola aba dang kha ama lema loin thar chuak ve zel tura kan wada thiama kha atul hle ani sa thu fing kan thiat fo thin om kha poisa kan man lowa kan che khol hi poisa kan lo chuani anti kha kan vc roi tu ten hei uluk takin longai to ve te u khai Heti zong kha SRD NPR te buat sa EVC te sha tur poimo takta kan clear how thei chuani a he program hi lo thlir mumal lo kan om takin SRD NPR YouTube channel a khan upload ani dona tin zo na nei tan zo thei reng ani a comment section lama khan lo zo tula an lo chang zel don ani tin he channel a hian program poimo takta clear tu te ta na changkai tur videos chatak tak da ani boka khang te kha milo clear sak vek turin kan som bok chewa tin he program milo clear sak tu zong te in lo changkai pui kan be se ya milo clear sakawangin lom thu kan se ye